Digital Media Union of Karbi Anglong ni kan isi kecok amahan ke tegaran ni katalon pon. Karbi Anglong Borlengri Nagalo Tatum Inding Kora Ketom Kecok Koko among Festival Katalon along Jai Katar Kacetongdu. Suceng Nanda Samala to War Van GSP Ketok along Long Rea Duk Ongmuna. Haikunia Chigloni Patroxiani, Lakain Kurasi, Borjan Constituency Kapalo, Nagaland Aduya Hoy Adung, Kedolo Talotatum Pini, Mount School Playground along, Nagalo Ta Kayatum Tami, Ilikarbiason Taklatum Tami, Arnamalong, Soksang, Lapet, Han Asonason, Kachutikia Hormu Arnamalong, Minugekan, Kachuhangpot, Asaya Teng, Taget, Rimbet, Bivet Pet, Arnamalong, I hear to me pensi isi, Toko, Imongpu Festival Inding. Inquira kitam ni Troxy Arnisi Katalon pot. Labang sumay lang patir pipot. Nagalo ta chairman. How pensi lam jaipot. Labang so Katalon alo EPHLC Maipu jay kator alwisar po man payment chitondo. Lapet. Bukatan EPHLC Maipu Samson Teron pet. Danglok penangan leaders EPHLC abitung atum chitondo. Labang so mailok penangan sexual alam awareness chiton bas misenpen may pachun po. Borjan Benhemari Bay report Northeast News. লথা সকলৰ হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল নামটো কি আছিল এইটো টুখু এমং হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল হৈছে গোটেই ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত থকা লথা নাগাবিলাক আৰু আমি APHLC লিডাৰ্ছ টপ লিডাৰসকলে ইয়াত আহি পেলাই আমি মিটিং কৰিলোঁ ইয়াত চেলিব্ৰেশ্যন হৈছে খোৱা বোৱা হৈছে আৰু 6 শিডিউল ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ কনষ্টিটিউশ্যন ওপৰত ল ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু এই নাগাসকলৰ কাৰ্বি আংলঙত থকা নাগাসকলৰ নামটো ভোটাৰ লিষ্টত সোমাবই লাগিব এইটো বুলি আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙত থকা ইমান বছৰ অলৰেডি থাকিছে নাগাসকলে তেওঁলোকৰ দে হেভ গট দ্য ৰাইট আছে মাটিৰ পাতা পাবলৈ সেইটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু APHLC যেতিয়া জিকিব তেওঁলোকক মাটি পাতাও দিয়া হ'ব কাৰ্বি আংলঙত থকা সকলক আৰু তেওঁলোকক এতিয়া ফাৰ্ষ্ট থিংটো এতিয়া তেওঁলোকৰ নাম ইলেক্টৰেল ৰলত সোমাব লাগে কাৰণ ইলেক্টৰেল ৰলত সোমাবলৈতো হ'লে 6 months যদি এটা ঠাইত থাকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনসকলে তেওঁলোকৰ নামটো ৰাইট আছে ভোটাৰ লিষ্টত নাম সোমাবলৈ এইটো নাগা বুলি কথা নহয় সব কথা আৰু যদি ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি কৈছে 6 শিডিউল এৰিয়া বিহাৰী বঙালী বিহাৰী সব যদি মাটি পাতা পায় আৰু ভোটাৰ লিষ্টত পায় তেতিয়াহ'লে নাগাসকলে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ হয় না কাৰ্বি আংলঙত থাকে তেওঁলোকে কিয় নাপাব সেইকাৰণে তেওঁলোকে পাবই লাগিব এইটো বুলি আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ডিচিশ্যন লৈছোঁ Suceng Nanda Samala to War Van GSP Ketok along Long Rea Duk Ongmuna. Lakha Krichopsi Suceng Nanda Kapalo BIPL Company Pet Asamala Atowar Kewan Pen Penangan Lada Kavara Ratatum Ning Arong Dolo Sitami Non Kaselembom GSP Ketok along Long Rea Duk Ongmuna Lason Polotangtik Laso Atowar Kuan Marti Ding Dunang Jilata Duik Edetpo Lapet Non Keklembo Mahut Jongsi Langdunde Polotangtik Lason Si Kibang Jilang Arnisitami Klempon Bompo Lapet Kisung Keponang Jike Dakarata Tumlo Lasi Lason Nasai Keklemke Dakarata Tum Chekroy Dunde Lapet KAC Dr. Tuliram Rohang MLA Dorsing Rohang Local MAC Kacherong Pipi Lapet Laso BIPL A company Lapet Contractor Vijay Sharma Aphan Ing Saivek Nangji Pusi Suceng Denta Ratatum Tuning Report Suceng Denta Pen Davidson Cramsa Report Northeast News
Haikuni ni Pioneer Kebarni Digital Media Union of Karbi Anglong Amithang Asai Hemalo Ningkan ni siya mahang ketek kechok misen pen katalon pon. Lapen jai mega tengpe ada por phai sir kebapor lamaing thurpon si uthadana rok por phai kre hini pen mai pangchek pon mai charipon dimuka amai phu prasantor rong hang pensi charipon pet kongchun bang rangsina tisu pensi dimuka apur kimo masapso tham pajermi pon bangso katalon pon amai along alushi sarpo manpeng kachatong nun Dipu Press Club amai phu borsingrong pharte tongdu Dipu Press Club amai phu borsingrong pharpen kaningje ponki koson si phirang ke atum aot adur ke do ke thak nang ji malapen koson si ke klem ke dam nang ji mapu ai hoi phirang ke klem bang phu bang phi atum ma tham teka Anparta Digital Media Union of Karbi Anglong Matik dimuka ningkan isi kechok ahim sitami DPC amai phu borsingrong phar ari deng pensi in thampo kachatong nun bang phu bang phi atum Pening karong chipi pon. Anisan churablin pet mai misen pen samjin pen pachunpo. Dipu pen Harriskin Bay report Northeast Bay News. Pini Digital Media Union of Karbi Anglong Dumuka aso chingsi amyang ke thegani lo first foundation day lo isi la soputhang nili Dumuka members tum phan anta chingsi ahir jumi pilo congratulation pilo athenikan si alang itum kedo kedam misen pensi patun iglo abenili pini lasoputhak media persons tum phan jasimet ke sonsonelam the thaneng tu labangela son hello je school dun polling le metric pass gali ba college dun polling le BA pass putakali labangke alang itum porhi che paduk nai devotion do nai dedication do nai honesty do nai sincerity do nai lason matike success lasi media person polling le success ji polam kali lasi media person tum success ji pote lahe qualities bange kinang sot lapen media persons tum pisi claim nai ma claim nang ni malata nili nije jeta to choklo kadoi ta chinilo lasi laso teng pen jong si claim pom polo dang te arni si success ji lasi loki tok tum writer lapen media person lahai tum ke success bangke asab aporna kok asabu artata duthuna hela lasi nang litum kadogweta la media ethics a tengjong si claim pom puludang te kitchen cheji thangalam thiabe asi nili puthot kadogwe phanta niang akardom pajir iklo la penchoro iglo nang litum kadogwe phanta nang litum nil phan alhi sarposona ga hang pod labang ta nili choro iglo asi lapon vela